Kaya nalong na hay lam sugo ani YouTube channel lo. Tini ke ang honi sini si blog start ma khashu. Tang hi ke time kring sini. Hani palke. Tapi ang deu tini phajui. Mamu shu to ni mu ta chung sang mang lo. Ya wak bahan kita. Baga kecaran ne khai. Nomang ku. Jadi an wal bahan kecak-kecak tapi dong ka. Masak kalau ani yaring kan man she top kan man ita kunjo tam jani kesang de kesabol de kesang ya infection kamu tu ang judu klo yang de infection kamu enggak klo bi shima ton shu top blabo bi shi bahan mane bahan bi shi kamu thang ta hai kesang enggak ang tu ko nai tabo tu ko bai mu tu mona nai khan tu ko bai na bai malai fi na enggak tabo ke mai se sinai wak bahan bazar enggak tai kutok di poni nai ji Ngay tabo khai phung ka ham chu no tabo khai phung ni si ang mamu songi tongkha tok bahan bai soamin khai de mani an basani banda ang horomia blog pani mani ya tang ngen sori hota cha ham yang ru kha buslayo ko sa ngai hani bagai tabo khang breakfast khanya bagai megi songi tongo megi songi ang phung megi mang sono ro sai man na norong no is aka jang nai kha dili mamang hnai mo khai nai gi Pesok rana ni hinai ma tiklai rekha bo jaga bisingo jan dajak nge dini kama nok kisa sap khai kyang ba tiklai man khata bisingo habjak nga ge tingi tiklai dang sine hin omo khai mama ni di rok agi chirai phuruni ma tiklai jai rok no bangna ni hinai ke tabo khai ang dukano phajak mutai irna bagai bus panya hinai kina yan buslai pra kesa kun phanchi nang maria kun pra klai ri khana ja obo khai ata baba rahmani an bakra rahmani ta Ata bukai balu khangga ke ba satung pharana ni hinai ma tiklai gujongo takariwa mo kwai bu pharana nango hinai satungo kenai ji tabukai pharana ni ri phaika jagawa satung mutini kenai ji tung suka markhin tung upra nobar pointo phaya tung khangai askai hinge bono kalangai thangsinai khai ang duty sopai kya direct duty hasi blog ma khasiwo tang hinge kolomani bagai o jaga nai ji ese besang tesa thandangai tongkha ang dakima phaika ta tabukai ang doctor thangi tongo Nong kana wono humiwo najang nani hinayan kesang bari sukang gab hotacha han bagi thangai dong tabu khaina ji bus kang go jaga nasingi dong ta bumung siyei kenai bai kha tabu ka direct thangai dongo kai tabu khayang nogo sok pai kya deuti ni phainai gi ri pura burung thepnani bagai ani bo somoy keri hingang ka ba jaga bo pura fulung jak hingang ka ba gan mani ro bo joto para o mamang sit agot law mane town to tuja ya yang wi chaja ko hinai nostong na si hinai o jaga full joto jaga full tabu khayang bo ki sha thep ganai tang gi letter putrang soka mani point nai tu gi mali ya asike mani mane bang suka ta tono jaga keri suka joto ki sunor gunuk na ani background di mamang burung yang di mamur burung tabu khai thepnani nai tu wang kasa ke Mani bunai tu kemaya, mau kena yang ketal namani, omo ketal balu kado namani, happen usunda ya kuang. Kita bukai ang breakfast, kanya naik tunggu, pungni, dan jenis blog mak kajo omba, pungni breakfast ang cana ni bagai, tangan ke dokter bang direct mana kaja, pun fast food tai saya malah yang nai, kahanya bagai yang nogon kisah thogriwi atas namu jong tabukai. Hanya bagai yang pura off wing matang kan tuh kamu hindi ang tuh nong man blog nung nang belai fast food mamang jauh nggak hanya bagai nyung kana hani mah nu ang bohong rong be berani saung gangkai tapi pura tuh leo off mah kacanya yang tai cai malah yang yang saya tidak direct gangkai kini lo problem ngani tasa sih nih ini aja ania tasa ka kekam gay motor mui dong ha peran kang ka mia khi mau kena nu bay mano bo jadi ini di pakai ang nano betok zakapo tabuk si anke samu bayu Naigian pungni breakfast muta sinayang ambura terus lepas berapa kali video sih hema liang kita ini pro jalan sukan berapa selai kok sih hema yang bahkan video kayaknya bah enggak pun cari memang berasa problem kecil dia pun selai itu tuh kesana nah ini kalau berapa sah jadi kesama nih mana kok sama coba kesana bahkan kok sama gimana bang selai memang kok suka enggak be dokter bo thanga ang no nu khala enggak belai bari suka yang
dipor bai hor ke bele kosto go bari hunake pra papa doctor ma thaka ke sadaka fast food kom thagi ang actually fast food onek chao no mani blog ono bito fast food belai jaman bagi no om haini sina ngai tara sa mane ta sa kidney no problem nai to pun sada kata ke bayang pro meji dok itu jot pro kusang pro lagi bateng sa ngai kamu hanyo pun cha simang yang berat mane asa bus like bus ha mane aran mangya pro kosto hor thuna pro kosto saya punya maya ya mà yang satu semua masuk tang ka saya yang cái ang cha tí cóc sai malia tang ai hình cái trái mi ang go sai gang ka bahay ni bagay ang cha ti cóc sen bagay ani video log thang kana duji ni video mas dak mani blog ma khaya tang hin gang ka ana sak somai kai kha ang khlai ni hani bagay rong na ka di belai video blog sa khang kai ti tabu khama belni ju snamui tongo nanu ni banta khlai tungma juso ni banta no nung bagai kolom somo jete ba nang kacaya te ba thanda rok ngai ma asake joto no kyar khlayo sak pun jasa kyar khlaya joto no mar khena kyar khlayo ngai anu to asake khlayo asake maya bo khlayo tai bini bagai sa sukwan chuge na bo khlaya na shin bagai onik khlayo ani bagara je yang sak onik lagi free khlayo tabu khayang butu ko bai kya fresh rok kha direct mana dia beri mata sini kamu bukan mata sini kok kamu saya miatu aku saling bagai untuk mencari Malaysia pun dia beri enggak tabu kai ang tadi sini video kayaknya jasa kai cuma do sarson kok salah yung kai ang video kai Malaysia kaham ke beberapa kok salah yung tamu hingga bahaya bagai enggak ang aku din blog main karon di zone kesani bagai no untuk saya makan an kok sama sudah hololo bololong tuh show bus lai busu kusu kesangai di hunggang ke bahagi kok samnya na ba bahagi blog lo kai pan sina ba hunggang ke tahu ta ko ma hin kha hungkai hamya pa no ma phai ta de dio lai pan san diwang ta su tin na nei tong go para thangi hanya han tong ta khomulong go ke norok no ani blog pulani simi paithak jora nai tong ma bagai belai ke hambai hingke jude ketal lai tong ke subscribe like share bo khai didi hungkai tini bagai ani blog amsung nang sinai amsung jora nang sinai norok bai malai finai next blog